دم باش تماشاوان هجا امیر و دیسان به برنامه کی تایبت لپیش بریونه وکی تزانین الولات ما افدام داوی پکاته کی خوازایی کاراساتا کی مزن چیبو هم لکردستان هم لترکیه دوی چارچوبه دا ام جی وکی اکیبی ام لسحاینه ام چاودرین خود کن جی بجی گندک نافچه باجار ام دیگرن دنوان خباتان دا ام شاهدیه گلک تشتان جی دکن تشتین ارینی نینی جی ام دبینن ام جی بجی وسا برنامه جیرنگ جی چیت کن جبوکو آگاتاری به دوی چارچوبه دا ام ایرو لنافچه بازار جغا گریدای باجار گرگومه آنگو مرشنه لورجی خباتن هفکار خباتن هجای تقدیره هنه به تایبت به پیشنگی شارداریا نافچه سلوپیا السر پارزگاه شرنخه خباته کی هجای تقدیره تکرن لور دوی چارچوبه دا مخواست ام وکه اکیب به کسین کو به کوردیناسیون را علاقه دارن را تکلی چکن و هم هند دانستندن بوان را بکن به کالور چت قومه دوی چارچوبه دا ام برنامه خوا چه بکن میوان من از دخوازم بوه بدم ناسین یکسر هفسرو که باجار شرنخه یه هدف برز عبدالله گنگن هفسرو که شارداریا نافچه سلوپیا شرنخه برز عدالت فیدان اندام مجلس یه شارداریا سلوپیا سامی دمر لمله من راسته هفسرو که شارداریا گندک ملی برز شیخ موس سیدار بخیراتی و اکتیویستا تجای برز گلر تونچ دیسا لرخه من چپه ریوبره دبپ یه شرنخه برز سکوان کلنج میوانه منن اما بوان را بدن و بستینن کاد کارو خبات خود لور چت کن آستنگی آنگو ام بیجن تشتین ارینی چه به امل سر هورگولی بمن یک سر دخوازم پرسکی جبرز عبدالله گنگن بکم برز گنگن یکسر ام جبو تماشاوانن ما ین کو دنابره تماشاوان دبه کو ج خباتن بوی رنگی هایدار نبن ماسای قریزه کوردیناسیون آورته ین کو وسان تنه آواکرن یکسر هنکی ام آگاهداریه که درباره ویداش بود تماشاوانن ما کو جن نه آگاهدارن ام بکن ام دست برنامه کرم سری دم هیچان ما دست پینه کری اف فلاکت و سرگل مداتی ام انسان و فلاکت تجیان خوش دست دایز بیرتینی صبرش مالبات ورد خازی و ای بریندار رجش را به بانه شفایت خازی ام بجی سرگل ما صابه شما همه ورد در باز بریم به همان هیویان راستی ام خمگینین فلاکتی که مازن چه بو ام بجی 500 سال دایید بلکه فلاکت کلی مازن وی شکلی سر گلمه ده یا ده ام بجی پرانیجه ام نبینه باید شاهده ویتشته اما مخابن فلاکت کلی مازن سرمده چه بو و ام سرساکن هموش گلی خوره تخازینم راستی و منات پرسات ام بجی قریزن ام بجی ماسون قریزه ام بجی چینه روزا اف تلافت چه برو حیانها فر ام بجی فلاکتن بخوازایتن جیان کرن بویرن مازنتن جیان کرن وی دمیده جبرکو پیوستین گل یه جواکه انسان خو بگه نگه وی دمیده همو انسان که نو هردانه که ده چه دیگه دری که بچیلی احتیاجی وی خو ببینه پرسه خو جیبه که بکه نو جیانک دین نوده جبوی چنده ماسه که قریزتن آوا کرن و علاقه داری به چید به جبوی چنده جه ام بجی ام ماسه قریزه ما وک هدف ام بجی رخستنا هدفش ناوند حیا بگی باجرا اف قریزن ماسن قریزه هاتینه آوا کرن پترینش بوی پیوستین جواکی پترینش بو احتیاجین جواکی ین گل چیه و هنه که علاقه دارب که ریکو پی بکی هم بیجینه اف ماستین آوا کرن بله گلک صاحبی امدیسان وگرنه و برز گنگن از پرسکی ج برز عدالت فیدان هفشاره داره نافچه سلوپیا هدپ بکم وکه دسپیک دما اردهج قومی وکه راکسیون و چی نشانده و هر وها خبات این ود چه آستیدانه کرم خو اجی دوباره فلاکت سرگل مده هاتی اکو جیان خوش دست دایی همش رحمه
ج خود دخوازیتنا لوا بکیو سرساخی جمال باته خو گل خو تواهی را دخوازه راستی دماکو پشت ارتجه یعنی جگل بوتان امزانی گل ما تواهی خمگینه که پر مزن جیان کر و هر تعزیه که یا کتی و باجار ارتجه ده هر باجار که ما کردستانه لمال خود اف هیس کر نوا تکلیا دجی ما افدید جبوه جی دوباره گل خود تواهی را سرساخیت خازی ایکو نخواجی ام سلامت جوارا دخازینه دماکو ارتش چبی سر صبح ام دکاری بیجیتنه بلزگینی و که شارداری من جوینا خواکر و جوینه ده قریس ماساسی که مجی آواکر ج مجلس شارداریه لوی ماسای ده حوال جن حوال خورد تواهیات ده جه گرتن دیسام همان دمه ده بانگوازی ما گل کر و یک کامپانیا مدا دست بکرن همان روژه ده وک ناوندی هدف دیسا باجار شرنخه جوینک چه بو و قریس ماساسیه هات آوا کرن و قریس ماساسیه ده جوک شارداری مته ده جه گرت کار خواه من هفت پار ریوه بر جبرکو یعنی شارداریا سلوپیا شارداریا هدپیه جبرویجی ما پیوستی پیدید به هفره ام خبات بدی مشاندن دیسا دما که ما بانگوازی لگل کر راستی امتکاری بیجی ساعتا او یکمین ده گل لخوادی درکت یعنی شارداریا خواه پارتیا خواه خودی درکت جه کو ما ماسه خواه دانیله ماسه قریز دانیه بسادا جوانا جنا برای خدا لوی داره تشتاکو جدلی و هاتی تشتاکو بکارنتنا مال خود در خبینتنا تبل کمپانیای بکی آنین تسلیمی ماسای مکرن دیسا همان دمیده هدف گنال مرکز جبو که کمیسیون خو کوردیناسیون خو آوا کربی تکلی چه بون هنی جکی باجاری را پیوستی یکمین چنه جبو که ام خوابی کنین و باجارا جبر کو نه باجارا کتنه بو یعنی دما کو دهان باجارا ارتش ل چه بتنه پیوستی جه بهتر زیاده تر ده بتن لگور پیوستین باجارا خواگهان دیمه ما دستو کارو خبات خواکر هم کاری بجی یکمین مثلا سام سوره خواگهاندن مگوت یعنی بخارنی سارما اکومایی جیان خواج دست بدتنه ما وی خواست ام نان بستینی لمخابن یعنی والی قیمقامین هرم تواهیا جبوکو فرنا جبوکو جهنان جه در تختنه دست دانه بین سر نتیجه اما بین سر و منجرن دست سر کردن آستانگیان یادن خوازم و بجم که شارداریه کی کردان کی شست هفته شارداریان ما ین کردان هاتن دست سر کردن و که کایوم و کی آمده جی باجاره کی کو نزیگه سلوپیایه لورجی کاراسات لورجی تاثیردار بو عالیه رخ آمده داجی یعنی وک کوردیناسیون قباته کی ولوان درانجی چید بر رهای به آمده به یان خارپت جین کو هاوردور جی تاثیردار بون گلو یعنی ما گفت یادم کوردیناسیون ما تواهی هیا ام تکلیه دنه ام تکاری بجی خبات کومت شکری ما رکری حیانها چهار باجرن مازن وک سامسور وک مالاتیا وک دیلوک وک مارش ما خبات خود چونه بده کرینه و هیچ بردام دکتنه حیا آمده جی یعنی ام تکاری بجی تنه عربک نان ما گهاند آمده جی ل کوردیناسیون ما تواهی هفت پار کری بی باجر پتر لگور هر ما هفت پار کری بی تشتاکو ام بیجی کتی ملی مده هر چهار باجارن کو مگوتی کتی بیل سر بهرا اشتن بیجی بوتانه جی جبو کو خبات مد کرا بهتر مثل سر و چهار باجارا کر اما تکیلین ما بردام دکتنه یعنی من کوردیناسیون خارجی گوتی کی جان باجار بتنه گور پیوستی ام خو بکینه و گوت یعنی خبات ما کری مثلا بیجی دکاری بیجین یکیمین جبر کو باجار ده آگاهی دهاتان کرن ملی خانه ده پر او هبی احتیاجی هبیتنه جه کو امن هوله آشخانه ما وکر اول جیوه برفرح وکتنه خباتن و یعنی جبوه جیان بیجیتنه دما کو خباتن ما حتی ایروجی بردام دکتنه یعنی نوا خبات دم بیجی وک حتی سر 20 تریره
تشت ما اشتن بجیتنه هر آوای آمورات ده هیچ دارا بگیرش نانی بگیرش چادر بگیره بجیتنش صوبا بگیرش خارنو و خارنه بگیره پیوستی جنو زاروکا بگیره ما گهان گوا چار باجار خو لی خبات ما بردام دکی و که روز اولی که ما دستو پیکری خبات نهاجی بردام گلک صاحب نابرا مدا یک رهبرین DBP شرنخه رزدار سکمان قلنچ هي ام کار میکروفون درجی برز قلنچ بکن دبویرن وسادا بهتر پدوی بچه هي رزدار قلنچ يعني PKT کی وسا بویره کی وسادا حوجه اول چه پدوی بینه بجی آنین يعني جوك هفسر كان خو قوتي سريدا ام بيجي سري قلمه وسري مالبات ما صاحب راستيجي افهزنا كاتين نوفا كردستان ده همون مالبات ده هم بيجي كردستان تبعي كردستان نوفا كاتين نوفا همين مالبات ده ام بيجي ما ساخش مالبات هم همين راجت خازن راستيجي ام بيجي بوي بيدوين ام بيجي بوي ارتج بيدوين سرکچنه يعني ام بيجي بوي زاروك جن زاروك بيشي ام بيجي بوي جنو زاروك او اختيارن خو قالن خو يعني جهم کو هم بجین حاضر بکی گله او تشتین امورن جبوی واج دست مده هبن همین مالباتا دا گله هبن و سرکش ناوا نافچین مده جه رخصتنی ملته حاضیه مجبوی و قصی هبن هم بجین درک ایروپا پازار جقی چی بویا هم بجین بلدیین ما هاتنه کتنه بیدره بلگی هم هناك شغلن هم تریج ناکن وک رخصتن لی هم بجین تشتین تازه هاتنه کرن جبوی زوستان هم بجین جا چید به زوستان جبه چید به هاوین جبه جبوی و قاسه هم بجین درک وی زوستان و ارتجایی سال هاتی راستی ج پیدیل همه تشتی هبو سید هم بجی صوپا دار هر تشت لازمه حاضری ما گنال هبیان جبوی واتشتا هم بجی اختیار ما تشتی ما حاضر بیکاش جبوی واج ما حاضری ما هبونا سید هم بجین جبوی زوستان هر مالکه ده گلک چادری که ارتجی هب جبه کردستان و ترکیه همی جه ارتجت خواه یعنی هر مالکی پیدوی خواه پیک بینه هر حواله که پیدوی خواه پیک بینه جیان خواه نکارش بود جیان خواه به دسته بده جیان خواه یعنی بوی واتش تا گلک هر حواله و هیرده بالدار بن مالبات ما بالدار بن هایجج نبو موش واره بجش بکو ام بج درک وی کردستانی ارتجا چه بی زوستان پیدوی تشتن زارو که هبی سعید دایی کن می دجان گلک ما هایش واتش تا هبید ام بجی ارتجه چه بی گلک هیچ ارتش نچه بی جاج نچه بی گلک حاضرین واتش تا هبن دایی که دجان هبید مو حاضری واب کنه از او دایی جانا خوش دست ند راستیش ما دیتن گلک اویدیاده چه بون یعنی هاتن تلویزیون در جهان دایی جانا خوش داد زارو خلاص بود مخابنم به واتش تا گل خم گریدای به پسی اتخوازم ویج بیجم و کی بلکی وجی بالا وکشان دی بهتر لباجارن می آلی آمد مردین شرنق هرما بوتان دیسان بجا آلی سرحد جواک لور بهتر برخستن کریه مثلا دروشن وسادا جواک زو خلق گل زو دست داوجه هف به هواریا هف داد چه یعنی دوی زانستی دانه کو خودی وان او بخونه گل بخوا خودی خواه دما اموی مجاره بوی قایده لگور هرما کو مبعث کر آمد و مردین و هر وقت بوتان حتی سرحده لگور لیوی و لیور دیاره لیور جی دا آلی ریخستنی دا جواک خلق بریخستن ننه بریخستن کری ننه دا آلی تیگیشتن اشمندیه دا جی هنکی جوان راستیان دورن دوی مجاره دا مرد دکاره جبو مغدورن ارتهش ین کو لهرما گرگومه حتی دیلو که خطای امبیشن جین کل لور ارتش زیاده تاثیر سرچه جبو گلن و داره مرد دکاره چه بکه چه جبو من پیشنیار بکه راستی جم بیش بوی و پیشنیار امبیشن وقتی فکر خواهم بینن زمان یعنی جبو ریخستنی خواب بخواه ریخستن یعنی نه به اوی که ریخستنه کی بین بریخستن خواب بخواه یعنی گل خواب بخواه گلو دکاره لورجی برینه خواه وکالی ور بپیچن راستی جم بیش بوی برینه خواه بپیچن یعنی دکارن کو امبیش خبات ده بین کرن یه بکارنش برای امبیش مل بوتان افجار چای پنجه هفت تشت سر بوتان دادن یعنی وقتی تشتم بیاری ورد سوسات قومن بوتان ساعات قوم سر لنگانه حاضیه خواه پیتینه بله افجش چه تام بیشین رخصتینی تام نواد ایلچین مده نوانده مده هفت سروکین مدم
civine xwastînin toplantıya hem hevrastînin ji ber ku em vat tişta pêşiya xwe de bînin ji pêşiya me de heye ji ev tişt nekonîne aha sabah dîsa belkî çêbit ev tişt derek wek Kurdistanê dîsa çê em bêjim lê Bîngol Agirî vî milê diye serhedê çêb biçêb yanî vat tişta ji gelek muhazir em bêjim bilê Rojavayê Kurdistanê rastî jî yani li wê derê heva rêxistin kîne jî nekun rêxistin bes ew qe imkanê we zêde wî alînîne li milê dîlokê wî alî rastî jî pêdivên zêde ji jê re dixwazin em jî derek wê hatayî û yani pêdivî hemî tiştî wê derê heye Em ki li ser wan mijarên bajarên di jî fikrê hev dû bigirin ji kerema xwe em fikrê Birêz Şêx Sîdar hevserokê şaredariya gundikê Melî yê Şirnexê weke hevserokê gundikê Melî weke belde hûn di vê pêvajoyê da têkiliyên wê rêxistinî gelo bi partî an komele û her wiha çêbû nebû. Di vê pêvajoyê de xebatên wê têkiliyên wê di vî warî de aliyê rêxistina têkiliyên wê rêxistinî bi partiyan re bi komeleyan re her wiha bi dernegan re yan ew wekî we çêbû gelo. Destpêkê ez ê kesê ku vê ertêjê de jiyana xwe ji dest dayî eşwara rehmet xwaze û dala silametiyê bide. Rastî jî dema ser vê mijarê bûyera ewlê qewimê bû em dem şaredariya me girêdayî HDP bû û koordinasyona HDPya giştî û hevalên me navbenda Şirnex û yên derdûrê bajar û bajarûkên wê em gel wa hevala xebitin û koordinasyona me têkiliya ser milê şaredariyê û em ê bijî resmî arazgera em derbêxin ew hinek ser milê afatê û walîliğê meşya li wê de me li wê de ew meşan ema li milê alîkariya de koordinasyonê rastî jî koordinasyona en mezin me ji gelê xwestan wê de gelê me rastî jî dema mutfekirê va mijarên holê bûyerên mezin de dema mufetkî tê gelê me rastî jî em ber gelê xwe matmayî me weqas gelê me yani hatû em çi bikin em ê çay çêkin û pêwîstiyê kûderê heye me hêza me ya pitir ya me ser milê şaredariyê û hevalên me şwayê wê agahiyê bidin me ewdiyên mezin me ji gelê xwestan bersiva herî mezin me ji gelê xwestan û ya demê milletê me hatî û hewceyê kê çi hene ew ji me wekû hevala ji meşan gumanê me hebûn negihînciyê xwe hevalê me xwe bi xwe ew û işte dar dibe, kumir dibe, cil dibe xwe bi anîn va da û wekû hevalê me li vê de temsîliya me dikin li vê de dixebitin me serdestê va hevala da meşan de. Di nava gel de evekî jî heye yanî xebatekî yan alîkariyekî hevpara ku tê kirin em bijin belkî kincên xwe şexsî yê ku rojane bi kar tînin jî derfetê wan belkî şê dibe wan dişeyîne wekî însanekî gundî însanek ku li gundan dijîn bi taybet li herêma we we di vê çarçovê de alîkariyek gundê derdorê ew jî têkiliyên we bi wan re çêbûn gelo. Gundên derdorê û navçama Qelebanê û ya wî milê elkê hine astengî derketin hevalê ser wê bişopînin ama milê olo der Qelebanê em bêjin rastî jî hevalên me wê milê têkiliyê me têk de çêbûn û imkanê wê milletê me çi anî me hemî ser hev kom kir û me gel koordinasyona xwe navendê û ya merkezê me şand milê ertêjê. Gelek saxbî li milê min rastê Birêz Guler Tuncayê aktivîsta Tejayê bi rastî di rojên teng da di rojên herî dijwar da di şer û cengan da rola jinê her dem li pêş bûye bi her hawî li pêş bûye ji bo wê jî di nav civaka Kurdan da qedr û qîmeta jinê di asta herî jor de ye. Di vê rewşa awarte da weke teja weke aktivîstekî Tejayê yani rola jinê çi bû an got çi astedin niha li ser navê hem Tejayê hem li ser navê jina Kurd xebatên we çi astedin di vê rewşa awarte da kerem.
بله اجی سید جبریندار شفات خازم جی کسین کو همالاتین کو جیان خوش دستانه ام جی سرساخی جمال باطن را دخازم راستی وکی و جینان زمان یعنی جی دیرو که حیان ها دما کو ام دنیلین یعنی هر کم بیشین شهر ده خیزانیه ده ام بیشین ملین آبوریه ده ملی کم بیشین وکی کو ایرو ارتهجا کو ام لوان باجران جیان دکین دما کو ام دبینن جی یکو سرکه و مقدوریتی جیان دکی دیسا جن و زاروک بون اف دیسا درکت پیشی و اف دیمن هنجی درکتن حاله راستی یعنی وقت تفگر جنن آزاد وقت مجلس جنن HDP وقت ام بیشین سازین جدایی جنان راستی سرکه وقت تفگر ام روز اول یا دست که همون ناونده کو ارتش یازده ناونده کو ارتش بکاتنه روز اول حیان ها ام دنوا کاردن ام دنوا ام بیشن و درده هم جبو جنان هم جبو زاروکان حوال ما راستی جی کدک ددن وان 16 17 روزان یعنی ام بیشن بتکلین جنان راحت داین ام بیشن چادرن خسر جبو جنان هات وکرن جبو هلا کو ام بیشن زاروکان ده جه کو بکارم شخارت ده بله هیزن ام بیشن هاتن آواکرن اف راستی ام بیشن ترت کی ترنا کی tabii ki de هلا کو ام بیشن در دوره کو ام بیشن باجر کو ایرو ارتش بک نه هاتین جی و کم بیشن دیسا جی و درده خبات کی من بیشن بگشتی روزن اول چبون دیسا جی و درده zaten peşenkti دیسا جنه دیکریا و نها جن بیشن جبو خسر ام بیشن جن طیبتی جن وزارو کن خبات من جدا جدا و تفگر جنن آزاد هنه tabii ام بیشن tabii همی آستنگه tabii همی اودیا کو دولت ایرو لهمبری جنه پیک دین ام بیشن وک ملک عالیه که و جن دهات تن کشتنه که بیشن kadın kırımı tem beraber kirin yani عالیه که او هیا ام بیشن جن و درده مقدوریت مازن جیاندگی عالیه که ام بیشن مل شر و جن دیسان ام بیشن وک کسین کو وک ناگهانا کارسل حوال المین جدا جدا yani وک کشتنا politik ام بناف دکین وسا دیسا جن تن pe hedef kirdin و hay nahaji ام بیشن de ارتجن de جی جنی کو ام بیشن ایرو مقدور بوین ایرو کلوان مالن کوته de ماین اودیجی yani jbuan ku em bijin alanek cuda be avakirin tune rastı. Em bijin astengi pırmır mezin hene ama lehemberi veji Düsa jî em te çiqa bikari tere bikî em tere jîne kinjî alan jina û zarokara tên avakin ama tere nake jinên ku em bêjin îro du canî aliyeke ve rûbrûyê van tişta dimînin aliyeke ve em bêjin zarok van hela psikolojik ve travmaya em ê behsa ki ew jara tenduristiye jî rast e van tişta jiyan dikin ama hela ku em bêjin rol û misyonê ku îro em tevgera jinên azad wek em bêjin platformê jinan dilehîzin aslında em حیانها تره ما تره نکریه اف خباتن ما ام بیج اف رخصتن بوین اما استا هر جورده و بردوام بکی ام وکم بیجن گشتی چوا کوردیناسیون قریزی هاتن آواکن جبو ام بیجن جنان جی طیبت özgün ام بیج کوردیناسیون ما جن جی هاتن آواکن سروان koordinasyonun merkeziye geçtiği cembejin xabatın me hevkarın yani be saziyen cudara be platform ejinin cudara ji danustandın metin kirin jibu ku em bejin em heptir peşaruja yani demek ku peşiya mede em jibu jina jibu zarukan em bejin sahaya ki alana ki çava bikari ava bikin em niha serve dixabitin ev mijara me ku peşiya mede ez dikam niha va bejin peki de sahayda niha un sahayne jibili ve ev نرينا ويا الهمبر أو جني لبر جبلي وريخستنين دني كل لبر جيد قرن دنابر نافمان داجي أو شافديريان كوتكن نزكاتيا وانا الهمبر جني وريخستنين كردان الهمبر جني بتشاوي كارن بناسبكن Rasta yani aslında da sahada ji em dibinin yani cuda partek siyasi em nabinin cuda em bejin platformen jinan ku yeçep millet Türk'a em nabinin rastı yani hebin ji gemzede hene hebin ji veke ku bejin tera xwe bikare bifikirin neyne tera ku bejin ji bu jin û zarokan pêdiviye ale psikolojik te ale ku bejin tiştên ku ji wan re pêdiviye ku lazım bikarin pêk bînin alaneke ku bikarin pêk bînin me heya niha nedîtiye yani em her ku em bêjin ale giştî ve çawa ku nêzîkatiya
sistemi hebe hele özgün ve jî aslında em ji wan partiyên dî jî wan em bêjin platformê ku ne gerê dayê me em wanî zîkatiyan jî dibînin ku xebatek cuda em bêjin xweser an em bêjin taybet bê avakirin me nedîtiye. Gelek sabî. Em mikrofonê dirêjî endamê Meclisa Şaredariya Silopyayê Birêz Samî Demir bikin. Rêzdar Demir, ez bawer dikim bi destpêka vê felaketê re hin çavderiyên we Wilbajarê de jî tibxwe geriyayî wek berpirsê aşxaneya vê derê jî meriv dikare pênase bike. Hinkî ji me re ewilî behsa ew yekser çavderiyên ku ji bilî bazarcixê te bixwe kir hinkî ji me re behsa wan bike. û piştre em ê hinkî behsa koordînasyona li vir ji bo aşxanê fikrê webgirgan gotinê we bigirin kerem kin. Em jî destpêkê êşa gelê xwe dilê xwe de hîz dikin. Dema koordînasyona qrîzê hata vekirin hevala peywir bilav kirin ji dilxwazî jî meclîs tevgera endamên me partiyê bi tevahî em dilxwazî tevgerin. Dora ewil de ez yanî em çar heval hatin abedîlokê. Lê de hinek çavderiyê me çêbîn me dî ku partiya me lê de hêzek mezin xwe xwedî derketiye dîlokê trên me bar kirîn birîn wê de dilxwazî danîn yanî me hîs kir ku pêdivî me nîne. Car dem vegeran Silopya hinek hevala yani ser koordinasyona partiye ev depremzedeyên ji bajarên depremê hatin Silopya mêvandarî komisyonek çar komisyon ji wê re hatin avakirin. Hinek evalê me bilgî işlemê dane, hinek eval tespîta mala dikin, hinek alîkarî dibin. Nêzî sê roja tespîta mala de min cêgirt. Yani em diçûn tespîta me wek serlêdan, yani wek serdan. Serdana malê me sohbet dikir, hinek êşa parve dikir. û pêdiviyên we jî me hewaleyê komisyona xwe alîkarî bilavkirinê dikir. Ew jî alîkarî bilav dikir. Sê roja me wê de cî girt tevî hevalên xwe welê koordînasyon rêkopêk. Piştre bu pazarcığê peywir derket hevala hemiya dixwest bên pazarcığê. Bi rastî mala ava cîdan me ez hatim. Rê dem hatin Semsûrê jî hin hevalê me wê de dixebitîn. Me wek nûbetguhortin gel wakir. Ew hevalê me wê de batilên me anîn. Yên nû me danîn wê de. Em jî wê de jî çavderiyên me bi rastî heval fedakarî baş xwe xwedî derketine û gelê Semsûrê jî baş xwedî derketine. Hinek hevdîtinê me wê de jî çêbûn baş biyan. Piştematî pazarcığê û wê de em karê xwe berdewam dikin. Ew di temasa yekem de dema em bêjin bi mexdûran re rûbirûman carna tedî dema bûyer germ be refleksê însana jî dibe bi awayekî tûj be jî mümkün e tiştê wisa jî bibe û dibe bi awayekî refleksekî dilcanî jî hembêz jî însan bike. Gelo bertekek wisa neyînî hember ev xebatên we çêbû? Yani mamosta rastî wê de dema me bînin wek hestiyar dibin. Pitirê we hestiyar dibin yani êdî me wek zarokên xwe qebîl dikin li vê derê. Ez bawerim hemî dera jî çi hevalê me peywir distîne. Ew hestiyarî nava we civakê de çêdibe. Em dikarî hinek mînak bidî kalekat yani xwest hestên xwe bîne ziman. Gewriya wî tecîbî nekar bêje. Ew qas hestiyar bî, ew qas dilxweş bî. Rastî dibêjin yani dibêjin mala we ava hûn me bîn xwedî falan. Me jî ew nekî yani rastî me jî ji xwe re ev sozdaye û me biryar standiye dilê kesê şikestî ji dûra me neçe. Destê kesê vala ji dûra me neçe û zîgê kesê birçî jî ji derê xêveta me neçe. Ji ber wê yekê yanî heval tên cara ew dibe hinek tên bû malbatê dibin 10 xwarina dibin, hinek tên 20 xwarina dibin. Cara ji wê de çi gunda 40 xwarin diçin. Cara hinek xwarinê dimînin direng tên
yani ew qasma ji xwe hesab dikin de hesibînin tên destê xwe derê xêveta ma didin dibijin birçîne yani baş dizanin wê bersiva bil vê derê yani hestek welê ew biye nêva me û civaka vê de çê biye gelê pazarcıqê de. Gelek sahibi. Hevserokî bajarê Şirnexê Birêz Abdullah Güngen keremke. Wekî berpirsê anguan bijî rêvebirê civakê. Wekî hevserokê bajarê Şirnexê ê HDP zehmetiya birêvebirina van mijaran bi taybet amadekirina vê koordînasyonê dabeşkirina wan kesên ku erkdar bibin erkê wan bên belavkirin divî warî de hinkî tu me zelal karî bikî ji kerema xwe rastî wek serî de ji me gotî hinek em bijî çi rêxistin bi ya da tevger bi civak ji bi kî rêk û peybê kî jin hatibe rêxistin kirin va demên hûlî de em ê bijî ew diserkevin ew pitênê pêwîstiyên civakê çi bi şwara dibin bersi em bijî wek hevserokê bajêr rewşên hûlî de nizanim belkî hinek taybetmendiyekî ma û botanê ji bi wek çandekî hatiye afirandin hatiye damezirandin hîjan heya niha ji em bijî demê em tî de derbas dibî wek demek yê kapîtalîzmê lêbelê botan hîjan ew çanda ji berê ew kewne şûpiyên ji berê hindik ji be hîjan berdewam e ew jiyana em bijî hevpar ew jiyana komûnalîte hîjan tên berdewam kirin elbette kî zor û zehmetiyê vê çê dibe elbette kî hîjan mihû xwe neguhîştê em bijî gel civakê belkî îmkanê mihû derfetê wek zêde destê mihû de tune bi mihû bigihînîgê pirsgirêkên wisa çêbin lêbelê em karî bijî hinek me gotiye wek ji botan hinek ew çandekî wê he va rewşên hûlî de ji ber ku em jî nedûrî çima em karî bijî wî demê em karî bijî ez wî demî hinek biçûk ji bî lêbelê me seh kiriye nozda yeş me master hevalên me malbatên me de tê gotin emfala em bijî ser Helepçe hatî kirin gelê me yê başûr dîsa berê xwe dayî botanê çima em dibêjî botan ji ber ku hinek hatiye em bijî başûrê Kurdistanê ve xwedbîna wê ew wê çêbiye hinek wek sersûnûr em bijî wekî pirê me re dikare têna serkevdina bera gelan de ji bo wê çendê hinek gel bevênevî berê xwe didi wê derê biye wek deneyîmek wek tecrübeyekî hatiye dîtin ji piştî wê em bijî vê demê dawiyê em bijî şerê dîsa rojava çêbirî ser civaka rojava taybetî ji em bijî ser gelê me êzîdî çêbî ew emfala hatî kirin dîsa soy qirima hatî kirin gelê me berê xwe da cihê ewil biçîlî jî dîsa jî yek ji botan bû ji bo wê çendê wek em bijî berpirsiyaretiya civakê me rol û misyon girtî ser milê xwe hinek deneyîm hinek em bijî qazanim hatiye rûnişkandin hevalên me yên wê de xebatkarên me komîsyonên me yên mihela em bijî rêveberiyê me yên navça ev hatiye rûnişkandin vê vegirêdayê em karî bijî îro ve em girê bidî çaxê ev bûyer çêbirî em ji ev zelzelen ser gelê me de hatî giştî em bijî merkezî xwe navenda me masayekî krîzî hatiş pêncî kes hatiye avakirin ji bo pêncî kesa de em bijî beş komîsyon hatîne avakirin yê têkiliya em bijî av hatê re hejmar ne ew ê ne diyar e yanî sînor bê sînor e em bêje dibe 10 kes be 20 kes be 5 kes 100 kes be yên ku koordînasyona cî bigirin ne wisa belê hejmar ne diyar e lê gur rewşa tî de her bajarekî ya da her em bijî rêxistinekî gur xwe gur îmkanê xwe gur derfetên xwe tê diyarkirin ew hejmar lêbelê en azdan niha em karî bêjî krîz masasiyê me yên navendî ji pêncî kesa belkî zêdetir hatiye afirandin hatiye damezirandin nava de ji em bijî beş komîsyonên cuda hene mesela sereke em bijî 4 komîsyonên giştî hatiye avakî yek ji bo teknîkî komisyonek berpirsiyarê weqasî yek ji be ulaşım û qonaqlamê Tirkî dibêje hinek wa rêk û peybêke têkiliyê dane ya didûyê bijî têkiliya em bijî afatê re hinek çima afa ji ber ku sereke em bijî berpirsiyarê va karên hûlî va rewşên hûlî ji afa de
لباله دوی و سابه دوی و سابه لباله مخابن روشا ایران تی داجه بویا را سرگلی ما داجواتی دیاره یول برچاوانا چه قصه آفات حقیقتا جدمی خود میدهاله کرد نکرد او جنی خاش یعنی ام کوری بجه قد نکرده چما مینا که ونا برده بچی بدی روشن هولیده هر بازاره که گرک حاضری و هبه آماده کاری و هبه لباله مخابن انقاذه که دمجی بنای تی خوری شما 10 ساعت تا دخواه بگیهنه ویده بلکه انسان هیجان ساخت بنوی انقاذه در بخه اما ما دیمن آجدید چوپمنیه در جدید پشتی 5 ساعت آجه هیجان دنگ بنش به انقاذه و تاد آریکاری دخواست دنگ تاتن لباله مخابن کسی که تشتایی نکه همیشه آفاده اف رول میسیون خواه پیویرا خواه نهانیجه هم کوری بیشه دولت نهانیجه گل با امکان خواه به دلفت خواه چون جبویت چنده مگوی کمیسیونه که آفاته ها واره بکوه تکیلیه جبه که هنک ام بیشه کار هندی جه ام دکی میدهاله جبر کو تکرن وارد بکوه تکیلیه کمیسیونه که یادیو هر ام بیشه پیوستی جلی هی یک جه کمیسیون بازاره ناوندی کمیسیون کاتی آواکن همو بازارن ماده ترکیه ده مجل کردستان ده دین رخصتنه ما لی هاتی آواکن وره بکوه تکیلیه واده همجی مینا کم بوتانه بدی شرنق بدی ساعت ما سحکری بریان ها هفشاره دارو مجگود و ساعت ده همجی هم بگشتی همون نافچین خوره سازین مین ام ته خباتین دکینه سازین مین جدا هنم هفره کورو خباتا دکی سحر اول دم هاتی با هفت ام چه بکینه سه کس چه کس هم هاتی ناو کسان دمش هفت کس ماسه که قریزی ها تاوا کرن اوی کورو خبات خو بش وی بکن هر نوچه که ما هر بازار که ما هر محله کمیسیونی که ما محل داهی پیویر گر یه چه بکه یکمین چه بکه آریکاری کن بکه یکمین چه بکه حاضری بکه مثلا نه مینا کم شرنا بلکه نیزی 1000 مالبات من دورین جدا بازار من امجی زلزله دپرملی بوی برای خود دادن شرنا و نافچین مده کمیسیون مهاتی نوا کردن و پیشوازی دیگه و زیارت دیگه سرکمجی احتیاجی وان پیوستی وال چه و پیوستی ها پی بینه انازه هندگ جبه ملی مانوی و هست و راستی جبه ایشا و پار و بکه دیسو همجی هیلا مالان ده و مسافر بکه گلک مالباتن ما گلک انسانن ما دایرین خوین امجی تکلیفی ها دایاlı دشری ریکو پیکری هر تشتیواتی ده هر پیوستی ها ببینه حاضرن مثلا قید نما هنه او مالبات من به پیوستی ها به و مالبات ام و در این جهه بکی اف کلو خبات یک مینا که بچو که هم بده جبرکو بوتان هنگ تدید شرط هم تیده موسم هم تیده زوستانه یعنی و درجه برف و بارش زیده ده آلیه من الکه گنده من ویده گلی من ویده قلابان یعنی الکه ویدم وی آلی برف بلکش نیمتر پتنجه اما بن همه شرط و مرجان ده راستیش گلی من بوتانه خویتی مازن هشمندیه که مازن هر مالک ما دایی که ما جوانین ما خواستن تشتکی بکه آریکاریه که بکه کن بکه و سرده نافچین ما بکه او نافچین ما ده او قریز ماساسی هم ده بیجی هاتی آوا کرن خواه بگینه و چه پیوستی ها بگینه و امجل به داره ترین خواه قامیونه خواه سر شارداری ما سلوب یا ما گیشتن امجی وجه کمیسیونین من قریز ماساسیین من بازارنده و در این امجی زرزرلی بوی هفت درانده به توی به هزاران زیاده تر حوالن من روبر و دیده جه گرتینه جبر کو هنک او در امجی فلاکت مازن هاتیه چکرن سر بازار میدید خواهد گیو چه پیوستی لیه امجی و کرو خبات خواهد بده مشاندن وک شرنق امجی ریخستنا ما شرنقیم شوکیلین ما بگیرن شوا ده شاردارین مهنه امجی ده شاردارین مهنه و هوان مین جوان هوان مین جن همو مگوت یا سازین ما روح راستیج ما گو یا جبر کو چنده که بوتانه هست هنک هیچ کوهم عالمی وراشه هیچ کوهم آمده حوالی مجبریان ها گفت یا هر مالکی مده گرک او پیوستی ولی هبن آمده بنش و فلاکت نهولی را جبر کو روشلات ناوین ده طایباتیج ام کردین جیان ما ام بجی
از نزدیک 40 سال ما لباله جیانم از بیش 84 ساعتی مدنه 84 پیدا شهر و پوچونه کده یعنی دوی چوب هم حاضر به دست میده بله ام وادر ده آمده کار ام حاضر به هر تشتیره چما مخابن عراق شهر چه به دیسو گلی کرد ام بیجی زرای دبینه جوان کرد دبینه دایی که ما زارو که ما دبینه روزاواد چه به عین شکلی گلی کردیستو ام بیجی زرای هر مازن جدی بینه روشلات جبریان ها وادت اسیانه چه بود به پیش کشیا جنیده دیسالوی در جوان ما دایی که ما گلی کرد و زرای و ایشی دیکشینم tabi salan acı mukabın nava Türkiye'de acı em nava va qayranın mazın da derbaz dibi. Bu vekti şuye çende باور که زارو که من 7 سال حتی بگیره 7 سالی هاش و هیا یعنی هاش و درومه ده مینا که ام دیسا بیجی در کوی مینا شرنق سال نوته ام بیجی شرنق و چند جارا بازار هات بردان هات خراب کردن هات تالان کردن گلی شرنق و جا همان سه و دروم مانده ام بیجی ایش و علمین و درجه جبر دی بیجی و او ایش دیتی زانه نه اوسا گوتن یک بود ساعت دیتی هیا جبوی چنده جم جوی گلی بوتانی راستی جبر کو او قریزن مازن در حتی در باز کردن گلی ما حوالین ما ایرو هم بیجی انتاب یا دا ویدری پازارجقی در فراکت یک چه به ام هزدی که دل خود گلی ما به جان دیکشینه زانه چه آستیدهش بوی قصه و دویگوی خوین و جانو و ام جوی پاروکرینه حقیقتا هر دم حاضره یعنی دیده کوی کرد نهاش اینجام برد یعنی او ام بیژن چاندا مزنان با آوایی که ریخستنی حتی روزا ایرو هاتیه بهویا کو اف چاندا هجای تختیری دومدار به نفشن دو مجی بدومینه گلک ساق به ام بدن برز افسروکا شارداری سلوپیا عدالت فیدان وکی گلک ریخستنین سیویل هر وها پارتین سیاسی کومله هنجی بریا دولت هاتنه بازار جغه دما ون هات بازار جغه گل بازار جغه د چه روشه دابون بچه آوایی و پیشوازی کرن و او چافدرین و کو یکسر ون دما یکم جار هاتن ودکارن کی جمع تماشاوانان را رابط کن بله یا پازار جغه همان دمده روزا یکمین دماکو پشتی ارتجه ام دزانین یکمین تشتاکو پیوست لهی آلاوین رزگار کردن هرم باجه را ام بجدکاری بجتنه 6 آلاوین می رزگار کردن چون باجرن دیلو کجی و کی اشتن بجی اصلاح یاو نوردال و ده خبات کردن آگاهی مشواج استاندیم ام دخازی پار وکیتنه دماکو 8 توالن مجی لوا علاوه مره چون روزا یکمین ده امکدی تکلیه مل درونی ده پر باندور کربی لسر هوانن مخابات کارن ما جبر کو دگوتان یعنی تصازی لوادانی نتنه تصازی نهاتینه ام بجیتنه ایکو ساخ بن انقاذ ده خلاص بکتنه آلاف خواستینه وکی ام بجیتنه والیلق وکی آفات لسر و مریکر لی مخابن اف آلاوه هاتین بهتر وکی مولوز راکتنه پشتی هنگ تجارت خسر بکن یعنی اف چافدارین خبات کار میکو چوین یکمین هم بجتنه کسا رزگار بکتنه مل درونی ده یکمین حوالی مکتن بن باندوره ده دیسا همان دمی ده پشتی وگر رواجی دیسا ما صحبت کر جوین کر لواره روزا سیه ده دگوتا هن کساتن و دگوتن ما ایحاله و داستاندیه یعنی روزا سیه ده او سازین کو پیوسته بچن ایکو جیان خواجدست ندایی رزگار بکن شملحم اشتن بجی ببتنه ملحما برینا کسی کو بده مخابن لسر ایحالا روزا سیه ده حوال ما چافداریه و بی کرین دیسا دما کو ما تکلین خواه باجار خواه تواهی ردانین نوا 48 ساعت دم هاتی پازار جغی وکه ام بجی 11 هوانن ما هم خباتکار هم اندام ما مجلسه هم کو اکو کار و خبات آشخانه بکتنه تده ام گاهای ور دما کو ام هاتی دیسا گل خازا جغه ام تکاری بجی یعنی خارن و خارن تتش سرداری وانه ببی همان دمه ده اوجی وک باجارن دی جبو رزگار کرنه جی تسازی نهاته بی تکلی ندانه بی
اکو دلخواست اکو دلدار دخواستان بین و که یعنی ما بوتان شیرو وکر لی ام دزانی تواهی کردستانه بلکه گلیک جه ترکیه جی یعنی جوان دلخواست هاتن گوتن امام دخوازی تنه مل رزگار کرنه ده جه بگیری یعنی بهتر جبو و آستانگی ده درد خستان یعنی هینکا نزیک ببی هینکا درخینه حیاکو امر نیتنه دما آشخانه هاتی مگو 48 ساعت داده هوالا کارو خبات خواه کرن روژا سه امین ده دستو خارندایی ندان روژا سه امین ده امتکاری بجیتنه گل پازارجغه با آشخانه ما خارن یعنی ستاندن و ده دیسا قردناسیون خواه هوالا آوا کرن همان دمه ده به روژه ده بین اشتن به شارداریا درسمه دیسا یا قرق هانه یحشان جبلی و هر سه شارداریا تسازیل پازارجغه دجی تنبو یعنی جمله آفاده ده گلک روژا یکمین لور بیا چادر ودا بیا جگل رب بیان آریکار روژ پشتی آشخانه ما هاتی دروژا نیکا آفات هاتی الکتیه ورده پشتی هاتی جی دروژا نیکا دستو چادر آوا کرنه کرنه ایرو ام بیجیتنه یعنی روژا 16 هفته امن الوری ام گل دبینی هیجی پرانی مالبات لوصایت خود عربی خود جیان دکتنه یعنی او پیوستین و چادر نه هاتینه ام بیجیتنه گنجاف کرن نه هاتینه پیکانین یعنی سازی که وی قزل آیا گلک روژا یکمین ساعت یکمین ور بیا نو ام دبینیتنه ایروی چادره که ودتنه یعنی مرود کاری بیچه دیسا سازین مثلا بیچه گرداین دولت اشتباک یه تندرستی ساعت یکمین گلک لور بیا والا آنین لسر زمان یعنی ایکو جبن انقاض درد کفتنه پیوستی هیا جبلی و ایکی درد کفتنه مل درونی ده یعنی پیوستی هیا دیسا همان دمه ده یعنی بلکه حوالا برفراه وکتنه مل جنا ده مل زاروکا ده لی مخابن اف سازین کو گلک پیور بکن ساعت یکمین یعنی هنک پشته هنگه 4 روزه هنک 5 روزه هنک نهاتتنه و دما هاتنجی یعنی کار خوره کو پک نکرینه یعنی گل تشتامه دیتی ده پشگیریا گل پشگیریا من بیشتر پارتیامیا هدف همان دم دمجی شاره داری که گردای و اکو دلخواست هاتین وده یعنی گله که خواهش بیا گرتی به و پشگیریه خواهش بیا گرتیه حیا ایروجه و کوردیناسیون وده بردام دکتنه یعنی ام دبینیتنه وگر وجه ام لگل دبینیتنه ام گوه خود دیوانتنه نرین خواهش مرد بیجتنه افسر روجه امجی لقادنه یعنی او دبیجن نهاجم رودکار بیجی هنک راحت تر بیه ل صادی 6 هفته جمرون کار بیجتنه مل سازین دولت و پیوستین و تمامی هاتینجه مخابن وده دکی ماسی هیا تشتکی دژی بالکیشه دناوا گلان دا لگور کو ام جی وک اکیب ام چاودری دکن ام دگرن دناو گلان دا پرسکریک سانکی تونه یعنی جهر پیشه پیله اوی انسان هنه جهر دریات مر دناوا بازار جگه دا یان سمسوره یان مرشه یان دیلوک یعنی ایده هر بازار کی پلاقه کی راست مرو ته دناوا و کاراسات جی کو کاراسات ل پیکاتیه اف جی دده نشان کو گلو دستلات چما yani dibin astengle peşiya ev dildariya insanan dildariya civake yani yeku civaka lehev sor dike براستی yani devlete ligora rewşa naha ligor tişteku em de sahaya da dibinin gusa xuya lazım ev gelin netevin juda em beje Türk be yan Kurd be yan Arab be gringiya witine le dve ev insani ku bixwaz bi dildari alikari bikin deser kija sazda tekliya ve buan heye gelo weki kesin dildar تکلیه ما کسین دلدار هنه یعنی وگوت یا دستلات داری جبر کو جواک جرانه مهمه ام بجیتنه جیان انسان جرانه مهمه او هر تشتوی هر فکر و رامانه و لسر دستلات داری خو بردوام بکتنه یعنی یکه دبه جواک کس خوازا هر تشت بلا لبن تحقق مده بتنه جبو خدمت بکتنه یعنی ام دبینه جواکک پولیتیک اخلاقی یعنی خوازا پاراست ام بجیتنه اف جواک ل
کر کار دستلاتدار نایتنه دما اف جواک لگور و مثلا به جیان هات جیان کرن آن هم جیان هاتن هوناندن او تخت دستلاتداری دهلوشتنه یعنی جبر و اصلا اف آسنگا تختنا پیشیا گل ده تختنا پیشیا دلخوا زاده یعنی دلدار کو دخوازه خو بکنتنا و باجار ما نخواز گل به هور تماس بکن نخواز گل به هور حرکت بکن نخواز جواگه که خو بکارتنا خوره و ببتنا به آفراندن یعنی ام بجتنا نها گلک کاری کو او بکتنا جواگ دکتنه دلخواست دکتنه یعنی پیوره ویجی تین بیراوی اصلا دبیر گلک تو لور بیتنه وی کاریت گلک تو وی بکتنه جبر کو او ناکه جواگ ام بیجی انسیاتیف خوا کارتین تنه یعنی وجدان خوا کارتین تنه وجدانی نزیک ده نترتنه بدنگ بمینه لی مخابن گلک دستلاتداری یعنی شونه کو وی جواگ خودی در کفتنه دجبره وی جبوکو اف جواک نه برهف تشتاج دسته دیگه ما هفسرو که ماجی گوت مثلا بجیتونه او قد الخاص جوان جند هاتل و کمپانی خودی در کتا مثلا 100 کسر جوان پیشنگی وکر ما گهان قادن کو ارتش لچبی نهاجی تکلیه ملو بر واره بردامه دما کو دهاتن تکلیه جد کردن اف دگوتن ام تخازی هرن لجبلی هدف جبلی کو شارداری هدف باریا ما چه سازیا نایتنه مراز بکینن وده همان دمده اکو آریکاریش دانی اف دگوتن یعنی امکاری مینا که بده اله اکول ما گراین چبین باشور اکول ما گراین چبی گوتن ما پرسیه شارداری کو ام بجتونه دست هدف نمایی شارداری ما یک جواجی هنن ام دفعت کتنا باجار خودش برکو شارداری دست مده هی قایم نهاتی آواندن آنجی هدف نینتنه ام دخازی آریکاری خوش ور رکی هن رکینه جبوکو ام بزانی راستی جی او آریکاری گوها ایکو ام بجیتنه ارتهج ایکو پیوستی و به هی آنجی نیتنه یعنی گل فرق وده ام هر تم ده بجی اف ارتهج یعنی کی دا ترکیه جی چه بیا امی وک هدفه و گل کرد بچونه ام بجتنا کی دا کردستان جامعه چه بی اروپا جی چه بیتنا بیج برکو دمکو ام دنرخینی دمکو ام تشکری در کردی ایکو پیجبر ما انسان به افبسی ما یعنی پیوست نینتنا اف کرد بتنا عمل خودی در کبی افت موی ارتج دجدیت راستی مل گلده اف مورال که دامج یعنی خودی در کتنه گلم نشان ده کدنا بره گلان ده پرسکریکتونه پرسکریک تنه یا لی گلک مرو پیجبوک و پیشنگی و مرو بکتنه هی بهتر خستنا بخوا خورد بکی ساعت خوش هون وکه برپرسین آشخانه یا کلوه بازار جغی و آوا کریه هنکی درباره خبات خواه او زور زعمتی آمانیان تکریا انسان که تن خوارن روژه چی قاسده روژه چند دان و دادن چند جوره خوارن و دردخن هنکی ام بسا او خوارن دی بکن ما مستا روژه بده سه دانه هم خوارن چه دیکن طبی خوارنا خواه بری چند ساعت هم آماده دیکن مثلا نهای کاروبار تاشته ها صبح خارنا صبح و خارنا نیورو یه نه بکرن یعنی ام پچ که زود تدبیر خود دستین او لیکسامانی نه ام دانگی بجی یعنی آن خارنا مشروطی آن نه آماده فلان دوه آلترناتیف هم هبه چم گو او گل پازار جغبل چادر داد مینن نکارن خیفت خود خارنا گرم چکن و او جی باش زانن یعنی و بین و خارنا واح آماده سروی هشمندیه نه جبرای چه کاروباری وانین ام مجبوری کاروباری خواه باش بکن سه دان خوارن هم چید کن هر خوارن جی سه جورا ام آماده دیکن جارا شیرانی هم چید کن جارا ترشیل بره و پرانی نیو رو خوارن هم بگوشته ایوارا سوگه جیران مش سسه هنه شکست که سالق مکستان دیقاسه جاران فکر واد دستنی بود تندرستی نیورو چه باشه ایواری هم چه بدن او تکیلی حیاتین دچن خیوات آجی جیران خیوات هم بله هایم دچین و چاید و خوی او تن فلان هنک تکیلی ما خورد چه بین و جارا جی دماتن خوارنه گلی جی مثلا مال دکال هنه خیواتن واده خوارن آواجی دبن ام جارا ولی جی بیناری کارجواره
یه زده خارنه به دریه پشته رته خارنه او فراخ خواتین خارنه تخنه دبن هیچ همش بیانه ام باشن ام خورتن به آلیکاریا شرداریا خو گله خو هیچ ارزاقن مشتلوب یعنی ام کارتینن و تیپین خو و هر تشتین خو هم آماده نه او نزیکاتیا گله بازار جغه نرنما چاوی الهم برو او تکلین و بریا خوارن پشتی خوارن او تکلی چید به نابره و گلین کولور دبن کنان دانه راستی تکلی ضعف چید به چونکی گله بازار جغه هم بتوایی کردن بله اوجیش خواست سروی هشمندی دبیجن طبعا هم تجارة وك نجار پرستی نزیک نه بل نوجی دبیجن کرد لهوارا ما هاتن جواکا يعني جواكا ما ده هاوار هي ده ما تشتي ده قومه يعني جيران تبع نوا تاوي نخ واجبت الهواراوي دشي او يعني اف هيس كرين اتزانن ام الهوارا وهاتن يعني ام باي زان صبح تشتاق بسلامه اوجي الهوارا ما بين ابوك دينا يعني صار جواكا فرزه اديت سري ودا بروفيلك يا سلوب يا جال جدا چه بويا بربرك دكانا ويجيت ارتج ده هلواشا بي دگو به جاری از دکان خواهد بکیم از این و بکیم سلوپی بربر حوالی دگو اجی بکیم سلوپی مارکت یعنی تشتین هولی ام پی کیف خواهی دبی تین آخافتن جوای که ده اول ما یعنی دناو اب خاص کارسات اب ایش الان دا تشتین وسا که دل مر پیش شاجی ببه تین خبردان میکروفون درجی اکتیویست تجای برز گلر تونج بکن برز تونج تتکاری هنگی دهلا تندرستیه دا تدی پشتی بویرن بوی رنگی یا کارساته که یا فلکته که گاوا چیه ببه محقق بخورا گلک نخوشیان جتینه وکی تزانین جبر 1500 سال بره دیسا پیکاته که وسا اردهجه که کل هر مالی انتاقی قومیه پشتی اردهجه به بلافبونا شو با نخوشیه را زیاده تری 250,000 انسان جیان خوش دستانه یعنی ام بسا 1500 سال برید کن دروجه ایرو دا لور وکی اکتیویسته کی تجای روشا تندرستیه دهلا زاروکان دا دهلا جنه دا دهلا کالان پیران دا دوی هیله دا utkarın çiz mera bejim me temaşevana da بله yani aslında hemu hevalan jigot her ali de embejin nizikatiye ku devlete lemberi gel ruja ulça bu hayan haj aynı yani her embejin qadan da her embejin hemberi avdi çava ku zayıf ma çava ku nakaya begbine millet tendürüstü de ev derket ya peşi yani naha demek ku em fetkini rastı le hemu bajarı ku arteş bekati rastı hela tendürüstü ve hela zaruk jin despek embejin lehemberi wan embejin ne ku embejin çadırek ne ku embejin qadaki jibo ne ati avakirin ye kute avakirin ji embejin zede ku beser sekinandın ji tişteki tene mesela embejin jineki ducaniye jiber ku ve travma arteji jiber ku ve psikolojiye de zaruka xwa yani meheken zu den ser dünya ama jibu ku embejin ve dawikan jibu ve havalajin alanek tu beji be avakirin nine yani ne hat tepekenandın em havalin sesiraji avdikir avan jaftiş dugotan mesela ev jihabu dugotan işten bejin zarukin ku hem nika xode dayin hem jiyem ji haya ku temene ve be dur dazda saliyeji hayan naha çı aşiye ku embejin hela ku nexwaşin ku peşi de ben girtin ne hat yekirin gerek hatta naha embejin rutin embejin aşı ben kirin ama muhabin ef aşı hatta naha ne hat jibili aşı zihin pevisti hene dve de ali pakıjiye de hela pakıjiye de embejin serşok be embejin avrej be her wahat işten bir rengi ji dve ev hijyenici hebe yani jbovici dve taybet xabateki hebe rasta yani hatta naha embejin jibuku embejin serşüştüne banyo ve embejin ceheke nine hevde rojin همو درانجی گل سری خانه ششتنه ام بیشن او کسی که ام بیشن جواره تشتین کو پدیوین
ام بیشتر تایبت هی جوارا نه هات پیکران دو ام بیشتر جن مثلا دکون رگله ام بیشتر جوارا نه پت نه ام بیشتر içamaşır هی نه کام بیشتر تشته کو پیوست هنه aynı zamanda jibu zaru kan jev der bastara yani ام بیشتر her alideji lehemberi kuvan avdiyaji xwara nexweşiyên deyne ev jî aliyê tendurustî ve em bêjin yani îro lavabo ku em bêjin em vê derê pazar ciqê bûn şahîd mesele xar de em bêjin qadek daye avakirin ji bo ku dibên lavaboya ama jin û mêr bi hev re wê lavaboya dişixwelînin hêla em bêjin tendurustî ve hêla ku em bêjin mîkrobe ve hîjyenê ve meselekî ev nehatiye fikirandin جدا ام بیشن هم جبو جن هم جبو مر به آواکرین نه آو فکراندن به هفرت کارانین و مثلا وده طیبت جن دبن ام جوه yani ام بکو حیان ها نه باشن اما ام جوه لاوا boy mesela نخواش دکبن yani هلا ve پرزگیرک هنه mesela dedin avaken ama sakat dedin avaken ama ne fikirandın ama bizim hela ku tenduristiye ve hişmendiye ki usa ne hati avakerin işte ku ava dikinci yani hay ku am bizim benetek ku am bizim işte usa değnek ku sermelevan usa nizike gelu am bizim taybeti jin uzarukandı be hela ku am bizim aledi veji جبر کو مگو یا سر ششتن نینه یعنی هفده روزه تو کسی سری خانه ششتیم بیشین از داروک نجین نکوام بیشین گل تواهی جبر وی قاصر خواره جیم بیشین یک تشتی کوام بیشین سپهت کهونه سری وانده اف درکتیه مثلا سمسور عادی امانه اف پر زده بوه نهاجی گور ل بازار جقیجی اف هاتی دست بکرن بگلک مالباتن دبین اف سر زاروک اما سپها گرتیه ama jibu ve ilaç nine jiber çır ambijin spe avdibi jiber ku şuştun nine yani cihe ku ambijin are arteş çebu are ambijin afqa xaniyatına xare afqa kes mirin afqa kes ambijin birindar jibun ama dama ku mu avdiji diki de ve mu alternatif vaqt işte jibu fikrin jiber ku ev insan ev hevde rojin vantışta heyecan ambijin ne ditine jiyan ne kerine xwara nexweşiyan did wekem bijin gira xare heye niha ew jî derketiye holê mesela hin bajaran tespît kirin ama hin bajaran jî ji ber ku hê tanımayê nehatiye kirin ew gir jî derketiye ev ji bo vê qasî jem bijin jin dibe em cilê xwe me hevder roja ji ber ku em mala me xirabû dest cil ser me heye ama em me usat şatafat em bijî tiştekî cuda jî me re nîne ama destekiya cilê xwe jî em nikarin bişin ev hevder roja ew cil ser laşê me ye rêvin dibin em diçin mizgeftê dibin pê ava cemidî legena de düşün ew jî yani mîkroba wê em bêjin yani hijyena wê çi qate ew dikirin ev jî nîne mesela ji ber vê qasî jî hêla em bêjin jin û zarokan taybetî tiştê ku pêwîst tiştê ku niha em bêjî ji wan re lazim yani hatta niha nehatiye kirin ev hevder roja jî pek nehati ama em bêjin wek tevgera jinin azad wek em bêjin saziyên jinan jî me xebatek ji bo jinan û zarokan daye ava kirin em bêjin wek tirên xemrî me li İstanbul Silopya û Elihê derxist em bêjin me gihan sê çar bajarên xwe heta niha nava ku em bêjin wê tirê de jî gelemperî ser em bêjin kar tiştê ku ji bo jin û zarokan pêwîstî herî pêwîst hêla ku em bêjin hijyenê ve ew hatine amade kirin tabii ev bername ku me ev bêjin ev kampanya me heya heştê adarê û piştî heştê adarê jî wê berdewam bike ji bo vê qasî jî em bêjin yani wê ku em bêjin lîsta ku em ji bo jinan û zarokan didîn avakin wê berfirehtir jî pêşeme de bê ew dikirin bê saz kirin niha xebatên me ser vê ne em li ser em bêjin hijyena jin û zarokan çawa bikarî pêşoyê bê girtin çawa ku em bêjin pêwîstiyê jin taybetî em bikarin pêşoyê ew dî bikin me kampanya da ne dest pê kirin ev kampanyê me jî wê hemû bajarên ku îro erdhêj pêk nehatî hevalên me dixebitin wê em bêjin bi erefa heştê adarê de wek em bêjin plansaziya ku pêşiya me de jî wek tevgera jin me em bêjin em ê bên van bajaran sê çar roja bimînin van jinan re taybetî em bêjin wan ziyaret bikin wan pêwîstiyên wan pêk bînîne ev xebat pêşiya me de ye û ez dikarim va bêjim gelek savî hêdî em dawiya bernameyê tên ji kerema xwe em hinkî besa ev ê bikin
ev wekî tê zanîn li Kurdistanê gelek şaredariyên ku ketin destê HDP hebû şêst heftê şaredariyên HDP hatin desteserkirin. Divan demê dawî de divê dema karasata ku li ser welatê me heye me dît ku desteserkirina cil û bergan jî heye, xwarinê jî heye, depoxaneyên jî heye. Yani ev dema meriv behs dike jî ji aqilê însan re jî wekî zirarê meriv dikare pênase bike. Êca partiya we wekî rêxistinî wekî partî ew alîkariya we ye ku weşand bûn bazarcixê, anî bû bazarcixê. Ez bawer dikim li depoxaneya cemxaneya bazarcixê kom bûbûn. Ew wekî qayyûm hate desteserkirin. Em hinkî behsa wê helwesta ew ê tirsa ku di dilê desthilatdan ji bo pêşî li xebatên HDP bigire, pêşî li têkiliya navbera gel û HDP bigire, hinkî em divê çarşovê da fikrê we bigirin, peyamên we bigirin. Yani ve jî got li şêst û pênc şaredariya niha şeş şaredarî destê me demane ji va sê bajarokên sê jî em dikarî bêjitine bajarin. Yani min rû dema di nirxîne me mesela niha dema nirxan şaredarîkî ya bajar weke Silopya nüfusa xwe 120,000 yani ev qas lezgînî garî xwe bikînitine cihê ertêjî. Yani bifikirin ji va şêst û pênc şaredariye me yekî destê me de biya, şêst û pênc qet xizmeta wê bî. Yani dîsa heman demê de rû dikare bêje şaredariye mezin bêhtir yê pitir bikariya xizmet bikira. Yani şaredarekî ya bajarekê sê aşxana danitine bifikirin her şaredarekê sê danibiya niho tevahiye bajarê me de aşxane yani her pêwîstiye gelê me hadbêra da destkirin min rû dikare bêjitine. Dema ku qayyum jî tên avêtin me her tim ev bilêv kir yani gaspkirina îrada gele. Yani gaspkirina îrada gel çima diketine dema şaredarî jî dikirin heman tijbîn niha jî cem em binirxîne heman tişt. Yani naxwazine bi gel bi xwe re rêve bi biryarê xwe biditine, pêwîstiyê xwe bi xwe xwe rêve bibitine. û heman demê de taybetî yani em bijîtine tundiya li ser HDP li ber çav e. Yani hevserokê giştî bigire, wekîla bigire, hevşaredara bigire, endamê bigire, hezara em bijîtine kes yel girtîgî hadeye ji bo ku em bijîtine xebatê asteng bikitine. Rastî dema ev xebat jî dihata kirin, ev nakokî kirin serê gel de jî digotan gel hîn alîkariye bi HDP jî ji xwe yê bê asteng kirin. Ew hat asteng kirin jî meselen bêjî wisa hat asteng kirin weke di bajarên me şernex de Elkê û Basa dema ku çû alîkarî kom kirin çûn pêşiya we girtin. Ji bo ku moral bixe, ji bo ku gel ji partiyayê yani wê bêmoraliyê bêxitine alîkariya xwe nebitine partiya xwe lê dîsa jî gel alîkariya xwe gihan partiyê ji ber ku me gava dî jî got ya baweriya wê HDP tinê dihata şaredariya HDP tinê dihatan ku yê bi kevê de em matmayî mayî yani qayyum mirû tavjitine ser dep wê mirû tavêtine ser dil û berga aslında di xalê yani di armanca wê hene li gor me yek rastî jî ew pira neva gel û yani gelek û alîkarî anî û gele ertêjî de qut bikitine heman demê de wê pira dîsan bijî neva HDP û gelê wê de qut bikitine û ya di duê jî hinekî rantê jî divê min rû ji bîr nekitine çawa dema qayyum tavêtine ser şaredariyên HDP lingiyê wê yê rantê ye ji ber ku destê xwe danin ser wê ev jî dîsa heman tişt e yani tiştê ku dikevitine dewletê de alîkariya tê wê kî ve diçitine acaba hesabê wê dikarin bidin gel اجبر کو یه تنج مرا دیاره هم حساب دیگه خواجی یه آنیجی یه ام بدیجی یعنی ویان و ام بجتنا بکوین پیشیا و لدیسا نکارین دیساجی هر آوایی مخواگهان دیگه گل خوش ایرو پدجی دیساجی ول قادنه دیساجی هم قادنه برز عبدالله گنگن ویجی درباره اف مجارا کایومی دا ودکارت چی بیجن آرمان چیه یعنی راستی پیوا ام بیجی پیوا قایمه گشتی ام بیجی بلکه جواکی ساده نوت ویجه ساده 85 ویجه دم حکومت AKP و MHP ده هنک
تمام جواب که زمانی به حسیات قایم چیه؟ کت لیتراتور زبان. بله کته. افز چیه؟ شوان وی بیش حکومت ها کمی لسر مقدوریتی که ها سر کار لبله مقدوریت هر مازن اصلا هم کاری بیش و سال 20 سال دوید سر کار ده اون دان جواکی. یک جه اف قایمن هنی یک قایم هر شورا دارم گفت یا سردب واسه اوریکوریه و همو جورین جوا که تو برای خود دیگه خود دبیجی یعنی گوتنه که و ها دبیجی یا تی گلمه بی یا تی برطرف بی لباله هم وی بیجی اف جواک ویل برای خود بده تکوشنه خود هیز بکه قوت جه بکه یعنی قایم شمره نه اصلا که ایرو مدید بریان هاج بلکه صدام هم بیش صدا زیاده تر قایم موتن سر شورداری ما لباله و پیوجوی دم بیش شش شورداری ما هبن گور درفتن هندیک جناست گور چقدر نوویتی بسازه امکان نهیرشته درفت نهیرشته لباله دیسوش برکو ما تنه بیشه اف جواک اف گل اف هیس اف تفگر خودی درکت یعنی نکو الا کی دولت هبه کاریوانه aslında. من گفت بحث قزلایی که آفاده که یعنی و اکیبین و که لباله دیساج هگر جواب کوخال خود دیدار بکنه جواب کوخال وهشمندی خو بده آفراندن و دولت نه اصلا بی و سازی نه اصلا بی و احتیاجی به وقتش داشته تنبه جبوی چند هم چقدر او قایمه باویجه باور بکه افگل و هم بری آب سکنه دم واج نمایه شما نمایه هندک جمایه مینا که بچو کم دو جبریان ها چاپمنیه دم بیجی گناف گوتنه خوره رئیس جمهور دگو ما دین وانن جیان خوش دست یه قردیه و ما سیلکه یعنی تلافت کلی مازنده به هزاران انسان جیان خوش دست دایی تو باعث بحث دین وان تا که کسی که ما قردی قرتین و دین وانن ام بیجی قردی ام سیل بکنه اگر ریوبری که دولت که ام بیجی جواکی که وی گوتنه بیجی اصلا خلاص بوده یونتما خلاص بوده ام بیجی وی انقاذ اصلا هم کاری دی بیجی ولی کرتاسی بیجی ریوبرین آکپ و مهپ دولت نبود برسه ما بن انقاذ ده اما دیسا جواب خو خودی در که دگو دینا و گوتنا دگو اصلا چه ام بیجی نوان گلاده پرزگری تونه پرزگری که هر مازنج افشمندیا ارکدوینو حکومت یا دولته هم بری واجه آنجا چه مخلاص که او روح هفکاریه او روح نتوبینه و آریکاریا جستی امکار بیشن جواکا ریخستن کری تجاران تک ناچه وکی هدف پارتیا دموکراتیکا گلانه اونجی ناو پارتی جی پارتیا گلانه ام بله و بیجینه و تلافت ها مازن ده راستی جرولو میسیونا هدف درکت بیش هدف هم بیجی خو ریوبرین خو و وکیلین خو و شاردارین خو هم بیجی هر سروکینی من گشتی روزا اول حیان ها نوا و بازارادنه لگ نوا گردنه جانا و پارورده که تشتا به دسته و هندک جبه دسته خود گهین و راستی جب بو belki ziyade em bizi çare nebi bersel elbette ki kemosi çebi derhene havalin mekvane geçti bige lebali ve KDP kıtışto keti sermili ve em kori bizi pekoni hijam berdevam mece arikariye mece berdevamın em kori ve bizi نها یه لبرچاو بهتر ام بیژن وکی اف خباتا شرداریه ناوچه اسلوپیا شرنخه وکی نمونه هجای تقدیره یا تمثیلیتا گلکیت که آگلاند که جبو ویجی ام جی سپاسیا وقت که جبو منش کم و بیشتری برنامه مبون ام سپاس دیکید و نوبری دژه بسادان حوالی من دلدار هنر و بری مهنه نو و تلافت دم بیشتر دلیلی تلافت قومی هم بیشتر دپرم هاتی روز اول حیان هاده سر کارن تعبک مازن دبینن ایشک مازن دبینن حقیقتا ج کارک پیروز دیکنم و حوالی خواجه پیروز دیکری و ام شورای سرکفتنه تازه سپاس دیکیم دمام خلاص بو امی بهویا روزن خوش بهویا فلاکتین کل سرگل می ام بهورا ام جبن و گرانی رابن به طایبت به پیشنگیا شارداریا سلوپیا هدف وکی نمونه امجی لکادبن امجی تکلیه دا ببوره تماشاون هجا ام ایرو لبازارجی بون میوانه کوردیناسیونا
HDP'ya navçeya Slopya Şırnak'ı HDP مبوان را بحثا فلاکت کاراساتا کل ولات مقومیه درباره خبات آماندا آنگو درباره تشتی که ام بین کرنه چنه مبوان را دانوسان اما حول بدن به برنامه کدن دیسا درکف پیش بریوه حتی نیدم کدن بمینت خوشیه دب خاطره